at least abantu behlezi bebalansisekile ukuthi ngisuke ngimuphi umqondo ngasiphi isikhathi makukhona okukhumbulayo ngakusho last year ngisengakuchaza namhlanje futhi ngendlela nawe ugculiseke ngesizathu sokuthi mawubona ngathi sekukhona kushayisana khona ngizokutshela futhi ukuthi kungani ngingasefani na last year yabo but nje kugcina kosuku inhle lento ukuthi ngiyicacise ukuthi kahle into engangiyilwisela ukhozi last year ukuthi babe busy besebenzisa amandla kaMthandeni noKhuzani ngendlela engalungile ngathi kulokho at least njengoba yedwa nje uMthandeni ngoba kufana ukuthi uyedwa ngiyawumjolisa abantu abangabi nama brands kanjalo angako ingoma ababuthozani la akekho nomuntu onendaba nje nayo kuyimanje akekho noyaziyo futhi so ke ama situations lawa ngefana okusho ukuthi uMthandeni against lezi ingoma ezinye zo7 yabo ezo7 kahle sekuyi top 8 nje kahle leyana so ke impefele yokuthi uMthandeni udedeliwe uzilola nje nabanye abafowethu abakhona phana ngoba abalandeli